Siphindze sibonge kutfola lithuba lephindze futhi sihlangane kuto tinshumayelo tesintu. Nalamhla Ngwane lokuvuselako nguye lethumusa Simelane ahamba naye enhlakanipho Nzimanzi. Sasivele ke sikuyo ingongoni. Sasikuyo ingongoni. Ingongoni ke isho kwephetha umnyaka nawubuka naku lesikubita ngelimi lokubolekwa ngokuthi Gregorian calendar. Lethi umnyaka yona uqala ngaJanuary uphethe ngaDisemba. Kanti thine esintwini sethu sithi umnyaka usengakaphethi. Kepha ngaloko ukuthi vele umhlaba sowahamba ngayo le calendar ya Gregorian. SikuDisemba ingoma. Sithi inshumayelo desintu asibonge Ngwane kuba nawe kusukela lecaleni nasicala kulomnyaka letishumayelo kude kube kunyalo. Sibonge kakhulu kubo bonke labasilandzelako nalabafundzako nalaba yaye basitsinze kusho ukuthi maye siyasitakala siyabonga kuyasikhuthaza nathi lo. Sike sasho phambilini nanyalo solo siyaphila. Akusho ukuthi siyadi. Cha. Sifana nesamamu nje. Lesiphuma sona sibange umsindvo. Ngobe siyabona ukuthi kunembabala la ngaphandle. Tikhona ke tinjongosi letawuphuma isukele lembabala. Kunenzima ke ledlalwa samako longeke uyinake. Lokubanga kwaso umsindvo kwenta tinjongosi tisukule. Sidamako bethi kwethu kubanga umsindvo. Yendeka ke samako siubange umsindvo injongosi iqhubeke ilale nje ngoba iyadi uyahema ngenyama. Akusiyo umsindvo lo uyasicaphatha. Kepha lokusalako isuke ivile. Nalesamako sisuke siubangile lo msindvo. Inzima yethu thine lenkulu ubanga umsindvo Ngwane. Sizathu lesithi lolusha lolulamva kwethu lunemibuto lefuna kuphenduleka. Lolusha lolulamva kwethu luyayifuna kuyadi lendlela yesintu. Bangatshelwa bafuna kuyadi. Ngiko etishumayelweni tesintu siyakhuthaza ukuthi njengoba letikolo setivaliwe siyacela abatali labanebantwana labafundza etikolweni letisemadolobheni. Abatali labahlala nebantwana la emadolobheni. Uyamsita lo mntwana. Umenta afunze tinto, sifundza siyongena emgodini. Lokumsusa lo mntwana la edolobheni uthi akayele emakhaya la kuhlakulwa khona. Akayele emakhaya la kweluswa khona. Akayele emakhaya lapho khona emanti akhiwa khona emfuleni. Akusho kumgcilana. Umvusela luhlangothi tsite empilweni yakhe. Le kusasa lutamsida. Njengobe impilo indlela. Indlela ke zange yake yawukela ongemalanga abakusindlela. Ihlivundlela. Ihlehlela. Ibe siyenyukela. Ikhona la uthi nawuhamba khona ubone ukuthi lapha kube bekude sicathulo benginahamba kalukhulu ngoba lamatshe ayahlaba laphansi. Injalo nje inemabhodlela ayo
labuleyo yabekwa laphansi indlela le impilo. Siyakhuthaza ke futhi sithi Ishumayelo desintu ukuthi usangiso lesikhathi sayo ingongoni sekuhlangana nabanye babuyile emaveni nedinkaphane nemisebenzi leminyenti itawuvalwa. Asifundzisane sikhumbutane ukuthi thine sibobani. Asikukhuthalele lokudala. Asikukhuthalele futhi lokwenta tintfo ngendlela lekahle. Bakhona nje labanye lenyalo ngayo lengongoni lijali tabe likhulu. Dzadze wethu naye ngale utabe akhula. Kuhle lo. Kepha sithi Ishumayelo desintu siyacela lokumane sivunulise kutotha timbili letinhlangothi. Ungaba lijaha lelikhulako, ungaba intombi lekhulako. Dinyenti tindlela banyenti futhi bantu labakhulumako ngalesihloko leti. Kude longakhulumi ngazo lesihloko. Saleka wena losekhaya ulalelisisisa uthathe lokubona ukuthi kutakusebentela wena. Ngoba nalomunye ufika sho lokho afike lomunye anyathele lokushiwo ngolomunye. Ekugcineni kwawo konke bese umbuto usala uyema ukuthi yona mbamba lendlela lengiyo ke sengiphi. Kepha noma ngabe kunyenti lele sikushoko sikusho futhi sibanyenti sikusho ngendlela letehlukene. Liqiniso nje linye abantu abakethu singalibalekeli. Kunendlela yayitolo lebekwentiwa ngayo indvo labe iba yihle. Le namuhla na ungabuka sesiphumile kuyo. Asiphume kulomkhuba wekucabanga ukuthi umntwana nebantu umile esihlahleni nje. Uthi ungahlangana naye wena ledolobheni noma kusekolisi noma ngikuphi la uhlangane naye khona ungamsoma wagana sovangaza ukuthi ke vele sonalo ulungelo lokumthatha umfaka esibayeni ngoba uganile. Cha ayihambi lapho nje. Akekho umuntu lomile esihlahleni. Udalwa abantu. Wena jaha yathi intombi yakho lofuna kuyithatha kokuthi ngithena nicoca yakucocela ukuthi idliwa kuphi. Ayikho into lelihlazo kanje ukuthi wena jaha lo umkhwenyana wasemtini nawo soyangcula nje. Ute nje wena seluleko longasiluleka yena lo bhululo wakho ukuthi yelalela uswada siyivumi lento. Uyamathi lo mvane abantu ukuthi ukhuliswe nginina. Uyise bekangekho. Uyise akakhibhanga ngisho imvimba. Akakhibhanga ngisho umdzalazo. So yakhamnganya lo ngoba sowuqedze ekolisi uqedze enyuvesi. No siyasukuma kuyasho ukuthi hayi vele ngcono siyokwendela lekhaya kimi. Sithini siluleko sakho wena losinikete lo lacinga kwakho. Ngilulekile ukuthi yebo vele umqoka wathi ingomuntu yokuma esibayeni sakini intinye eblongo khona. Kepha wena udliwe ekhabo makwakho. Bangamacili kanganani laba kini usini ngoba vele etawunye eblongo tendlule. Ngoba lokusethi ingomuntu ingabe tsaya le kubontombatane. Bekwentiwa ngiloko ukuthi bantu sebabange emacili. Tita la titokunya eblongo bese kuhlala lonke. Umluleka umtsini wena lo muntu lwacinga kwakho. Noma nawe uyalandzela nje. Kufana nabona labo sisi. Yekela kuba excited ngelulimi lokuboleka. U-excited ukuthi uthite umuntu utakuthatha akwente umfati. Uyeke lokumbuta ukuthi ungithatha ngenta umfati nje sowulungele kanganani. Sowulungise kanganani sawuhlala kuphi.
Yebo ngiyabona vele singahlala lapha lapho khona ufihla inhloko khona nawe nawuvukela uye emsebenzini kepha likhali ku uyongitekela kuphi mina ngoba kusasa kuthi nasekunenkinga le relationship noma lokuthandzana sekwenyukela bese kuba khona lo bese uyakhuluma athi ngangivele ngibona lokho udlala ngami wena ngalokho uhambe uyongitekela kamzala wakho ukuthi awungiqhaphada nje so research enini wena ukuthi kuyotekelwa kamzala kukabi so uyakwati nyalo kepha ngesikhathi uyotekwa ungakwati siyakuthanda ke sidisho mayelo tesintu ukuthi leti nkulumo atibe aqine ngale ngemuva ungakaqhanyukelwa ngala ngempilo atiqine leti nkulumo yibuke into uyibuke ngakusasa ukuthi lento lengiyenta namhla la lo mfana lengimvumela ukuthi awungitekela kamngani wakhe noma ayongitekela ekhabo omngani wakhe lela yangitekela khona ngoba angiva naloko ukuthi uhlobene njani nalabantu kusasa nasesineti inkinga ngeke ngimethuke ngako yini mina lona leli ivengeli ngethuke ngako yini mina kubuke lokho asikunake lokho yonke lento leti takwenteka asinake limbuti yemteko iphi ikhona yini yona lensula mnyembeti seyikhona yini bobani labayongiteka le bahlobene njani nalona lengiyokwenza kuyo lo mteko lengiyongena ngawo mina kulela khalela ngalendlela mina lengiyo uyangilungela yini asiyahlukanise phela imiteko siyenti bembili hlukane kabili ukhona umteko lengilathi mina wentombi ndvo ngemabomu singahlukanisa kabili nawo kanzi munye sishongani ithi munye ngalokuthi wona nje uthi loyo uyawutekwa bakubo sijuhlukene kabili ngani ngalokuthi phela impilo nyalo seyadula lo mteko lona uba mnanzi na utawukhanza sileli jaka litawuhamba liyoyicela le ntombi ukhipha ingomo uyomcela bathi bangavuma bakubo ukuthi siyavuma bese wena jaha ubuya netinkomo uyalobola sebayaphuma ngikhuluma ngendlela yethu yalamuhla lehlukile kunale yayitolo sebayaphuma ke laba lamtinyano bayogitsa umtsimba le batawusina bafika nalomtsimba utawufike atekwe ke ngalomtsimba imnanzi ke leyo isho sikholwa nje isho intombi nje loyithandzako noma longakaka kwahlangana nayo ngetebucansi ntombi yakho nje loyithandzako tshele ukuthi lo uphethe kahle loyokuqala kimi kulala nemuntu nami ngiyaqala sekavele angumfati ngalokuphelele kanzi kuwa kona lokho sekhona nyaloko ukuthi ukhanze ukuthi ijavile nalo selibuka simo ukuthi eyi ngitsingatandla nami itangibambisa ukuze ngikhone kwakha lapha kanzi nangiloso uyavukela naye likhipha ingomo lambe lomcela ngikhuluma ngale ndlela lekholwa kuye siswati nesayidolo bese kusuka laba kubole ndvombi beta la kubojaha batomteka sikawulandzeleka tingomo ke sikuyalotshona sikulandzela umtsimba kanzi intolo lendlela beyitsinde yayitolo beyithi nje lijakalazela khipha ingomo la umcela waza nje wacelwa uyise sothi ngeke ngihlale mina nemuntu losacelile Anthena soyadiva ukuthi yena solungele kuba ngumfati. Akayekakhe. Lithi nikhalo lwakhe lo. Bathi 18 Nobethi 10 nenkombo leti tingemashumi lamabili nenkombo leti 5. Ngitholeleni abantu labangileyo nombolo. 18 noma amashumi lamabili nesihlanu.
bangiyelele awufika ngelesihlanu ngigcibelo bayathinta ngesonto bafuka naye bamfaka esibayeni ubuyisa libanzi uyahlambisa sekuyawusala laba semtini kenyalo uyise sokwentile konke sebayasala laba semtini bathi sinelikhala kenyalo funa sikhiphe inkomo leti yawukhutshwa ngilo mntwana nalo babe athi ise sibayeni seyise ngabheka lapho khutshwa nguye makoti sekuthiwa sesilobola umfati lo savele sekatsimbile wamekeza ngikunya lo sisiyamlobola indlela lenhle ke nayo uyibuka leyo yayitolo mane ke yasibulawa yini asisethembani sekungene nali ikinobho lathi somhlolo licapheleni ungena kwelikinobho ke sekusho ukuthini sekusho ukuthi na utawufika wena babetala unele kuvuma ukuthi lo mntwana wakho vele sangayele emtini umkhiphe lo mntwana awugidza umtsimba le asuka lo mkhwenyana uvala umlomo hlala nalo mntwana wakho iminyaka le nge25 25 years akaloboli uzohamba wena emhlabeni balandzela bonke sekuyasala kenyalo ukuthi ingegemo sathi kahlatshwa ngaloko kwemingolo kwabe sesekwenta ini sekwenta ukuthi lelisiko lesilikhanze selishintsha selithini selithi asala buya ngembili lamabheka ukulobola kusale kubuya ngembili lo mtsimba ubuye ngemuva bambamba umtsimba ukhishwa nguyise wentombi le ntombi nangabe seyiceliwe athi akahamba yotsimba akahamba ongwatshwa siyakhuluma ngawo ngenye ilanga nasisumqhaza yini wona lokutsimba tsimba bani tsimba nini leli sibuke naletikhathi sikwentiwa yini umtsimba ungagidwa kuseni bavume nje kuseni bakhitha umtsimba bathi sifuna kusheshe straight ethi bayaphi lemfuleni bawendani lo mthwalo wani yani le ntombi emthwalo bekuyindlela ayitolo yahamba ke yashintsha ke ngaloko ukuthi sesibuka ukuthi isikhathi sechintshile sekungenena nalikinobho bomkhulu wethu sebasebenza etimayini ngalezo tikhathi leto sebagolele butsotsi lababuthele etimayini umuntu sohamba oqela umntwana emuntu akhishwa umntwana emuntu awutsimba le anyamalale uvethe ohlele emxhosa le ngala ushile kwabida ithi sale shintshwa lelisiko lapho seliyaguqula lithini ithi wamcela letha inkomo sitobona sivele udimisele ngayo tase uyatsimba ngoba sesizinyo ngilokuthimbisa abantu babethu kungaphumi inkomo sikhutsata ini lapha mama sithi Nshumayelo desini bese khutsata nje ngwane lapho ukhona ukuthi labanye abantu ababemekezisana kuna ingongo nangiDisemba lesikuyi sidamakhutsata bodzadze wethu nebafowethu nabaya kuloko ukuthi sikuhle kukhula siyabona kepha caphelani wendeni kahle nawe wena dzadze wethu lese ulungela ukuthi soyakhula nobe ngabe bengakutshela lutho kepha nje sekuthiwa umuntu uyambikela ati nangabe bakutshelile uyati yibutisise lemibuto lesikubuta yona ngathi kanzi nje uyotekelwa kamngani wemuntu uyotekwa kamngani wagogo wemuntu uyotekelwa awusathi nesihlobo ukuthi bahlobene njani nalo ngani noma ngabe uyayathi le line ihlobile uthi kusekhabonina lo Jack sekhabonina la ngitekelwa khona butisisa leni ngitekelwe ekhabo makwakho ngatekelwa kini awukalungisingani ukuthi ngiyotekelwa kini ngiyathi sikulungelo ngiyathi siswathi siyavuma futhi singatekelwa ekhabo makwakho wentiwe yini losungangitekeli kini ufuna kumva lo muntu umvele engcondo yakhe ukuthi mama utawuthini ngoba ufuna lo muntu ukuyisalela nje ukhona phela ibalekela ngale la ngafuni ukuthi uyibone utawusina seyibonile ke ngoba phela nawe lamajaha ufuna kube savuliswa awuthathi nje umntwana abantu uhambe yomteka ngale kanzi ngalufihla umfati
usiphatha ubonana sebabafati bobabili. Inkinga le. Kinga nje lenkulu. La ubonana sebabafati bobabili sengimthethe. Wakhela itibini. Uyamtshela lo mfati ukuthi sengakulamisa. Kude ke vele lokho emukela. Angeke ngangumhlolo. Bancane kakhulu abadala ngalondlela leyo. Ngeke amukele kepha uyambikela. Uqala ucele ubone usiyahonga. Umbikele. Bese uyabuya kuyamtshela ukuthi ngelanga leli ukuthi lo msebenzi uyachubeka. Athi noma ngaduba buthe kwama buyele ekhaya kubo uthi awubiza buye ngoba ngumfati wala. Yathi ke nawe tsatewethu ukuthi wo bathi temine ngiyotekelwa ekhabonina wakhe ngobe mine vele ngingumfati wesibili ngitovusa gogo lotala unina lekusho ukuthi mine nakuphahla kami kusetshenziswa emadloti asekhabonina ngobe mamkhulu uphahla yena kusetshenziswa emadloti akubolo myeni wami. Ishayini yinhle futhi iqonzile nje yinhle ngeke uyiguqule yathandzeka ke nanjalo ngiyo sathi lesigaba sakho sithi Ishumayelo desintu ayicace lendlela nakungenwa kuyo kungangenwa endleleni lekusasa itaba nemibuto leminyenti sisabe nemibuto lenga-101 ayiphenduleki ngoba kusasa kuthiwa sekunedi inkinga sekwenyukela indlela afike sathana hlwebe njengoba nendodzana kaDavide yahletshelwa kwathiwa gugula lamatshe wendedingo wawabuka ematshe wakhumbula ukuthi vele ngawagugula lamatshe la ngabe dini bekahletshelwa nebutse bendlela ngento engabambe sisina sangumfati bumhlebele umfati ngakuphi wena kwanteke uhletshela sohletshela ingane yakhe dasemva dithi wenza kanjani wena bakutenga kanjani ukhona umuntu longahamba atekwe ngalendlela utekwe ngabe bese ungumfati aqale naye bese uyatibuta siketshe ukejavele ngisho ngani simi ngumfati yathi lento lena ngento ekakusiya ahlolisisiswe sikutsata emajaheni lathathako njengoba kuyingoma thatha umuntu lomadiko ukuthi ngithathela ini ungakuthatha umuntu out of excitement ne pressure ngithathela ini nomntwana abantu thatha umuntu futhi lowadiko ukuthi nase iqala wenyukela lendlela leleni ingenaka leleni ingenelako nino babili utawo yakubani uyobikela abantu ngoba labantu lesisibathatha njalo la ngaphandle ukuthi athi kwababili lekubo kunini neyise nagogo basina indlu mfana ethu uhlala khona nevele besivele sibona nje ukuthi uyaphapha uhlale nibukela ekhalweni sibathi amchuba bathi akabiyele kaka phela iminyaka lesihlanu naka bunjani lobudlelwane bami nalabantu bale emdini bathi awukhona yini kungiva nasengifika ngibatshela ukuthi hey ase nimdose ngendlebe ngathi akasesiko noma bathi angeledela nje babukela uhlanye bese kuba ngamaqiniso lekufuna sinitshelane wona nini nobabili ngakathathana siyakhuthata sishumele bese tshelana nemaqiniso imaqiniso akutshelwane ngiyangenelwa licingo lengitibutile kokuthi singabe siyapi basendlini kagogo sikulotsholo kwatholakala sekulapha endlini kagogo ukuthi sisune bantwana labafihlile sesilapha endlini kagogo sisiwamekeza phambilini wafika lela sahlala khona wangabatsheli lewangena esontweni lijala lathi ngicela ukuthatha ngesini wala basijantela kulobola ke mina seliva kenyana seliyolobola lungisela kuyawushada liva lapho ukuthi lo muntu nebantwana ukwenza futhi sekufuna mninyalo ngisale ngikhuluma ukuthi kwentiwa njani ukhuluma uthi tawaqambelana imanga ngoba kude la sekele akuna foundation kude into lengentiwa la ngoba ufuna iphume nje ibiyele emva ngoba kude into lengentiwa khulumani nivumelane nitshelane lamaqiniso umuntu athi ukuthi uya kuphi
angathi lo munye naka nemaphilisi lawa nathako afihle emaphilisi akawubonakala ko drop sebangale uthi wena unemaphilisi lahlala ngale ngemva kwenibahla ko drop bongasho ngani akusiko lo siko nje nani mangabe futhi bese nilibophile lo findo lelo wena lobo kubophe nayo lo muntu likhumule ngoba kusho ukuthi ubophe lifiwe wakhela etikwesidleke lesingemanga ufihla njani ukuthi nemaphilisi wena lo wafihla ngale emva kodwa umuntu uyamtshela emaqiniso athi mntwana bani angiboni ngimhle nje angiboni ngilijaga ngigcwele nje angene umuntu ade alathi iqiniso ngawo kuhle lokho asitshelane emaqiniso sitokhona kwakhalika kusiyumdlalo ngiyeva inhlakanipho yebo akusili imidlalo kwakhalika naso ufike kuleso sigaba leso tshela nani lamaqiniso umuntu angene ade ngamthathi futhi umuntu ongena naye eKFC ongena amalanga solo nangena eNandosi nganyela nganye futhi umthengena umbila lapho umbila lo kosi nje ngifuna ukudate umpaka imoto lapho thenga umbila mhlome na idate yami nawo pake lapha esigangeni idle lo mbila na ube munye ungabi mbili mnika umbona ukuthi utawena njani umbona uguqula wonke ubona ukuhlisa lifastela jika sinyani ngephandle so uyathika lapho ukuthi kude wendlule naye kenyalo ke nangabe uyeva imadlana unayo ungene lapha e-drive through uthenga iKFC streetwise 3 piece noma 2 piece umhlome umbona guqula khipha amathambo ngelifastela uyabona ukuthi kude umuntu lelo dla qethe ngilaqeni kwakhe angasho nekusho ukuthi asishare phela ngiyoshela njani abantu abakho nangabe uhlila kushare nawe tshela nani emaqiniso nadale umathi lo muntu lobuthakathaka bakhe ukuthi hayi lona kwabeka inyama embi kwakhe vela akakuniki nakakunikile nje nangabe uthenga abo 3 pieces uyakunika lelo ligwapa yena sale yena nalo mina lemlende vele uyakuthanzela nje inyama lokungenani uyathi usuyephana kepha akakuphi lelekile la ethanzayo itakwakha live sive bantu angeke libe khona live kude bantu nalabantu ngeke babe bantu nabangadalani kiwe phambili asibalekele na into nayo leseyifashion yalo leseyenteka lokuthi lesilumbi na ubuka ipopulation yalaba married labatele bantwana ba married versus bantwana labatele outside marriage uyethuka na ubuka ngala outside marriage isibangaka asikubalekele lo asingakuvumeli isibantu babethu bakwente lo asithole sifundo simele ukuthi labantu babethu abangangeni na umgotsi nangilokuwo thine lesitelo sakhuliswa ngema single parent asifune abantu babethu ukuthi abakhule basesidlekeni ngebona nangabe kosehlulekile nathi asibele ukuthi labantu babethu ke bona labo labawabadala akamane lo mntwana alathi leliqiniso ukuthi nami lingehlulile kepha nali leliqiniso mntwana ngiyabonga